Pozdrav svima, ja sam Ratković Aljoša, Public Point partner kompanije Casartex. Danas ću vam pokazati kako da podesite vaš Facebook nalog za pravilan rad, to jeste pravilno izbacivanje ili šerovanje reklama na vaš Facebook prostor. Dakle, kada izbacite reklamu na vaš Facebook, ona mora da bude public, to jeste javna. Znači ovako mora da bude, znači public i javna. Ne prijatelji, samo ja, nego public da piše na reklami. Tako, znači na svakoj mora da bude. Korak 1. Idete u desnom gornjem uglu na podešavanje. Otvorite, idete na podešavanja naloga. Zatim idete na aplikacije. U aplikacijama tražite Publish Share. Evo ga, znači Publish Share. Znači idete desno na opciju izmijeni. Kada otvorite, znači mora da bude public. Znači vidljivost te aplikacije mora da bude znači javna ili public. Ne znači prijatelji, samo ja, nego public, znači public. To znači mora da se stavi. Kada to završite, idete na privatnost. Gore, znači u istom sve u ovoj koloni. Privatnost piše ko može vidjeti moje stvari. Znači to mora isto da bude public. Znači sve mora da bude public. Što se šeruje, znači što se izbacuje i to. Znači to podesite. Sljedeći korak je vraćamo se na našu stranicu. Evo naša znači stranica i kliknete na prijatelji. Znači tu su sve Facebook prijatelji. Sljedeća stvar, idete ovdje na upravljaj, kliknete desno sa strane. Kliknete tu, idete na izmijeni privatnosti. Tu također stavljate listu prijatelja i praćenje, stavljate na public, javno, znači da se vidi. Znači to mora da bude javno. Znači to stavite. Samo se vratimo. Onda svaka reklama koja je objavljena na vašem Facebook zidu mora da bude public. Ako je slučajno, znači mora da prekontrolišete svaku. Ako je slučajno stavljena prijatelji ovako, svaku ručno morate da vratite na public. Znači svaka reklama mora da se vrati na public. Znači ako je prijatelj nešto drugo mora da bude javno. Znači samo spuštajte do dole i svaku na public stavite i to bi bilo to. Kompanija vrši provjeru kako ste vi objavili ove reklame. Tako da se znači potrudite da budu na public. Znači one će biti kad vi ovo podesite, ali one stare sve na public vratite. Znači tako možete izvršiti provjeru krajem dana kada završite da li su na public. I znači to bi bilo to.